I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako instalirati agar.io. Znači ja ovdje imam link, ovaj link ću vam ostaviti u deskripciji i ovo vam dođe. Znači to, i sačekamo da nam se to uradi. I idemo na ovo download. I sačekamo, meni se snimilo, ja to već imam. I idemo ovdje spremiti datoteku. Evo sad ste vidjeti. Evo ga. Vidite, ovaj će izbrisati. Evo idemo pokrenuti. Znači uđemo na to. I evo ga. Tako je to. Znači, nadam se da sam vam pomogao. Evo i onda upišete neki nick i igrate. Eto. To je bilo to za epizodu, idem sljedeće. Ćao!